guys, welcome back to another video. Ngasi koi Sunday ni na kay no khra thong thak pa tor se thong thak to se kuire half the video ko Sunday ni na koi ki thong mo gi sum tor se aduga ai sida ready da le thong ge na ngasi di Sunday free zo yo ni na ko iru chat se sam ga yam posta na thame then koi maya mana Sunday je kay chane dum khang mani Sunday na special adum chane idana ada koi so I special my man abam sula kaneva. So the special zile hangam. This is hangam lere. Then hangam ko kai gachai dung gyantarani shilere. Then breakfast ki haitare. Let pudi wale. Yerum mama ni shajan ge. So sumai lay kure video thong ta pagi thagat tawa. Ya mana dung koi bachat pe ka thagal lewan dakti ko. Ado su fazana number sangre. Ai chin ba sum khagal leina wagi. So, thong bagi wana tor se ma thong kan thengnar se koi cooking fucking husal jine ha si ok se apsal ani style am thong ya si gi ok sine morok sine simai torga si khunjul ga kamting to base simai torni and you know hum la kam thoge daga film dam game ziki o kam thoge yo tato gale manin thadwa ba adikra yade si pang lo ga yam hum mun bra hade kitang kuine ka ba tak Wasawa, jauh lagi. Ois. Saksi udah hanya dah bagat yaw ni mina. Itu bagai yaw ni. Sorry for the inconvenience tar. Hanya dah bagang gogi. Sila itu. Si morok ke jelak tu aga koi morok met pergi tak tu naik kaya macam ni apa sih dah kau tu kau thungga je, nak style am drain thung je. Happy happy ti mana tu ni miga, tu kau ayo sentok pai tare je kau tinggal si ham ni. Si morok se, morok ngang tu, sudah thungga apa sih je tu kau naik kaya apa. Si dah hapsan dini apa mo? Chicken hak triba de kam thok ni just. Like ay naga hapsan la se. Na sugar fazana mo si zika. Anh thường đi ra thì cái lông trong nhau thường cái lông hấp tươi để làm mà dịch tục sang cái lông này Jadi, masak cile. Sini cari ni. Aku kram noi pak. Mai kar kangal lawa tu kan sigi morok se hijal ni, masih morok se hijal ni tu kan matang dah matang lagi posta masak tu lagi anda. So party memang kau sigi morok kaza betul. Angang macam macam posta ni morok sem tak. Si morok se hijal la je okta oi kan thok re si hijal la je sida duga muk machu je phajak te ni basina atai machal ki kam ta sen na de bas thong se ko ina adi just pork se kam hai sa je sa kam matung da
ꯃꯣꯔꯣꯛꯇꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯣꯠꯈꯥꯏꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯝꯗꯨꯃ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯕ so I just put some salt namak khara hapchille after the namak done let it boil tawalage dum ngakang haidi ko khara mai kangju hai tare sigi pork se mai kangju boil tawsalage I have to boil it until get dry so we'll wait for a while mai kangjale jik sanamga singga suba hapagi timing sile this is the right time to add this garlic and the ginger so I'm gonna add this too garlic ginger hapsal lage here we have garlic so I'm not gonna put so much I'll put a little bit that will be perfect for this after putting this you have to cover it for a while and keep it I think this style I learned it from my friend so I'm gonna cook it today and then we're gonna have with my friend so let's see loisale masak su hawale masak su ubada dum changba phawramni then after this garlic hapre ginger hapkada ginger hapchalaga okhai biraga adang thamalware hapchalle so I think the pork is done in few minutes minute khan dum loine ko si pork se thongba hade lai hapchan gre hap ya ba sumai anyau de ain thong is like garlic ginger red chili powder red chili lere salt lere 5 ingredient nan sumai le look se aren yenga se how te have done with our pork silere ginger garlic namak and red chili pork se can thak te extra gang thong ge tro mane do mood change tawre aduga pork yap thong no ba si le Sunday pork này chính là taste of cái chứ nào hậu tế từ gì nữa chứ nào cái style of cooking pork is very simple. We don't add naga bamboo shoot dry one and then akuni also we don't add just normal ginger garlic and red chili powder with some gravy. I got it. So I'm simple way na thong mani si pork style je to hai mangan da puthoroke I think how ni galle adu oily palm da mi di so ya ra cha ba si khang na koi di hangam ma cham thong ni du cha ni sa hangam do ok ta hap ke taw na hap tre phải lấy tiền hangam thong mo ko ok ka ta re ok ta hangam thak tre koi si cha tho ni du ga I roi won chat la ge si de cha di ulla roi kai si so mai le